Grant number 4. Under grant number 11, education, I am very glad to propose that the budgetary provisions of rupees 930 lakhs has been made available for IAS and ECS coaching for the SP Hills students, and rupees 2468.71 lakhs has been proposed for payment honorarium of Karbi language teachers. এতিয়া আপোনালোকে পাব যে স্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা কাৰ্বি লেংগুৱেজ বা অকল যেটো কাৰ্বি বুলি নহয় বড়ো লেংগুৱেজ কাৰ্বি লেংগুৱেজ মিচিং লেংগুৱেজৰ কাৰণে তেওঁলোকে স্টেট গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া ৰিকগনাইজ কৰিছে যে স্কুলত ডিমাচা লেংগুৱেজ স্কুলত তেওঁলোকে শিকাব পাৰিব কিবা লেংগুৱেজ এইটো স্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ কেবিনেট ডিচিশ্যন কৰা হৈছে যে নিজৰ লেংগুৱেজটো যে মাতৃভাষা মাদাৰ টাংটো জীয়াই ৰখা চাপত স্টেট গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰভিজন লোৱা হৈছে এইটো কাৰণে আমি কাৰ্বি অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰাটো কাৰ্বি লেংগুৱেজ টিচাৰ কাৰণে আমি এইটো প্ৰভিজন আগৰ পৰা দিয়া হৈছে এতিয়া আমি তেওঁলোকৰ বাজেটটো ইনক্লুড কৰাইছোঁ Under grant number 12, art and culture, I am very glad to the proposal that Karbi Youth Future rupees 1 crore, the Karbi Lamedamai 1 crore. Homage ceremony of the Kajiro MP rupees 10 lakh, Empu Mukranga Dorbar 10 lakh. Giriyanam Karpli, Botol Kiku 5 lakhs, Dumahi Festival 1 lakh, Langkon Festival 3 lakhs, Aro Tiha Burkha Festival 5 lakhs, Khasi Festival 3 lakhs, Lotha Hoho 3 lakhs, Karbianglong Metai Cultural Festival 3 lakhs, Churchin Bisek 5 lakhs. Aro jodi kunoba bat pori goise এই যোগানে আকৌ মই কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ স্টেট স্পেচিফিক ফাণ্ডৰ পৰা দিবৰ কাৰণে নেক্সট বাজেটৰ আমি ইনক্লুড কৰিম আণ্ডাৰ গ্ৰাণ্ট নম্বৰ 17 I propose a relief on account of national limited reasonable amount of rupees 50 lakhs for the relief to victim of natural calamities and rupees 50 lakhs for medical assistance has been included budget during the financial year 25 and 26. Under grant number 61, loan and advances to the autonomous council employee, I propose a budgetary provisions of rupees 50 lakhs for the motorcycle advance. Honorable Chairman, sir, member of this August House, it is great privilege for me to present the council sector budget of the Karbi Autonomous Council for the year 2025-26 for this August House for discussion and vote on demand grant as per rules 114 of the Assam Autonomous Council Constitution of this Council rules 1951. Last but not least, I extend my sincere thanks and gratitude to the officials and staff engaging themselves sincerely and dedicatedly in the preparing the council budget for the year 2025. Thank you to all members of this episode.